iphihletseng na le barutwana ba Kopa re na le barutwana ba Abraham Serute re na le barutwana ba Mohudi nna ke Mekotala wa Kopa ke then a ke le tsebisa baemareng ke na le Isiba Tshara Maphosa yena mongwadi wa buku yake ke bona ba tlo go boledisa ba le botsa gore ya shoma bjang ake nna ke papa gore maranka moga tša nnese mosa ditikere wa ga maposa paleng le yogo la manoa masao ke re mo auripana le le go dipana ke re go tša paleng ba re mo nna ke nakala badimo ka ke natepele ke sello sa ngwana re tla re lemoa lenyoko trading and project re tšwa go mogau production ebile re tšwa go Chari Wanda NPC a ke tsamaya ke noši ka baši ba le boditše ke tsamaya le mogau wa ga maredi re tlo lefa movie wa boikitšetšedi wo ke tsepang gore ke a o rata kere and then wona o tlo sepela ka tsela ye le bona re le nepa ka mokgwao le bone ba bangwe a kere ba dikolo tse dingwe lekile mo magola a kere mme leina la ka ke Nana Lady from Kopa Secondary School grade 12 ke leboga ge le kgonne go tla la re bontšha seo re se badileng ka botlalo gore re kgone go kwešiša le gore re kgone go ba le idea ya gore ngwalang nna ke nna kapelo wa sekolo sa Abraham Serute nka rata go dumedisa batho ka moka ke leboge ba re ke mongwadi wa kuku le bašomi mmogo ka ena re leboge ge ba kgonne go ria leto la rena la go bala buku bonolo ka gore bogediša modu wa boiphitlhetseng